Luciano araujo hoidade siano Irabela galho hoidade hitu representa ni maluk Labarik ikuan sira hori Husu presidente República atolori Labarik sira ses Husi Estrada Publiku. Exigência Husi Luciano Araújo hoidade sia no Irabela galhos hoidade hitu hato iha âmbito cerimônia tomada posse ba presidente República José Manuel Ramos Horta iha tasitolo dile loronsan loresin sia fulang mayu tinan rihun rua ronu loresin rua kalan. Labarik ikuang nain rua nemos hato parabéns ba presidente eleito José Manuel Ramos Horta. No Husu atu tau prioridade ba Labarik ikuang sira. Turmai Labarik sira ni declaração. Ba presidente doutor Luolo, no presidente eleito doutor José Ramos Horta. Ita hotu ne presidente. Ami seki mai beten kirona mos ami niliam tambah lorong ida ami maksai troka imi ne fatin odi lori timor ba oi ami hakara goza kontenti hamnasa halima no estuda online hanesa Labarik siraselu Husi familia ia noriku presidente José Ramos Horta no ami nenai ulun sira keta halua tu suro ami Husu favor lori fila hana maluki kongan sira fila ba uma fila ba sekolah Hasai sira Husi Estrada laos pating seguru ba ami ki kongan sira. First of all, I want to congratulate our president, Dr. Olo, and our new president, Abo Ramos Horta. And thank you for giving me the opportunity to speak here tonight. Tonight, I want to talk about kindness and being kind to our nature. Dear President and all our leaders, no matter how rich we are with resources and money, if we are not kind to each other, there are many people who will be left behind. No one cares for them. Kindness brings happiness. A simple smile and a hug can change many lives and gives hope. It is so important for us to take care of each other, sharing and caring as people and as a nation. Reportagem da Televisão Timor-Poste.